хлопчики, а у нас тут новая цікавая книжка. Феечка покинула. Зараз с вами почитаем. Топа! Кажу, кидаем гулять и починаем читать. Увага, увага! На шляху перешкода, якая замінає рух цягніка. Что? Я же... перешкода? Ты коли ласка. Только феечцы сам будешь тлумачить, чому мы до книжки навіть не докранулися. Зараз докранемся. Я одну цікаву гульню вспомню. Ну? Її назва «Утримай книгу». Чула? Не, ніколи не чула. А правила там складаныя? Да не, треба усяго толькі пройсти по покою з книгой на голове. На голове. А сенс гульни, каб книжка с головы не упала. Ой, подумаешь, легкотня. Подтрымливая ее лапками и усё. Была б легкотня, коли б дозволено было докранаться до книги лапами. А что, не дозволено? Ни у якім разе. И пераможет той, кто дольше протрымается. Цікаво. Значит, гуляем? Только цур, я першая. Ты коли ласка. Бери книжку, почнем. Давай. 1, Ага. 2. Янка, осторожней пересовывайся. Да я стараюсь, 3, стараюсь. 4, не спешайся. Ага. 5, 6, голову тягни выше. 7. Стоп, гульня. Ух, здається, я недренно справилася. Хто? Ти? Ой, ды тобі ще тренуватися, ды тренуватися. А ти спочатку покажи лепший виник, а вже потім радуйся. Не сумнівайся, і рихтуйся віншувати переможцю. Починаємо. 1, 2, 3. Кроки менше роби. Сам ведаю. 4, 5. Топочка і голову вище. Чего, а нога? 6, 7. Стоп, гульня. У нас 7-7. Значить, нічия. Топа, не хвалюйся, потренируйся, и у тебя будет лепший вынос. Отчапися. Привітання, мої дороженькі. Ой, привітання, феечка. Салют. Що здарилося? Знов нешта не поділили? Ну, перемогу. Ух, подробязней. Топа пропонував нову гульню. Утримай книгу. Утримай? Де? На голове. Ага, значить, читать не читали, а... Фечка, ну не про гэта ж зараз. Ну, Добре, далей. а что далей? Далей 7-7. А, дик ось у чим справа. Нічия, значить. Ды нічога гэта не значить. Непорозуміння і все тут. Не упевнена. Яшчэ поглядзім, хто каго. Ой. Я в наступны раз обов'язково перамагу. Не бачу перашкод, каб визначить пераможцу зараз. Што, будем читать на хуткасць? Не, адгадваць загадкі. Дык гэта ж книжка с загадками, класс! Так, летнімі загадкамі. Фечка, я згодны. Я ж у загадках ас. Спадзявайся и вер! Так, хутчэй пачынай. Слухайте уважливо. Загадка першая. Белые бярэцікі, залатыя тварыкі. Іх між траў прыкмеціце, зяюць, як ліхтарыкі. Так, белые беретики, золотые тварики. Іх між траў прыкмеціце, зяюць, як ліхтарыкі. Што ж гэта? Ой, зразумела! Рамоночки! Правильно, Яночка. Летние кветочки – рамонки. Ура! 1-0. Рано радуешься. Слухайте далей. Другая загадка. Прыгожая кветочка на сонейку млела. Топа хотел сорвать, яна полетела. Я? Ты. Кветочка млела. Так. Хотел сорвать, полетела. Да это ж мотылёк! Правильно. Мотылёк сапраўды
які улетку пырхае з кветачкі на кветачку. Янка, 1-1. Пакуль што. А зараз загадка трэцяя, апошняя і пераможная. Вісіць сіта не рукамі звіта. Што гэта? Ну, складаная загадочка. І не кажы, тут трэба добра падумаць. Думайце, думайце. Так. Висит сито. Ага, і не рукамі звіта. Павуцінне! Правильно, павуцінне. Якое улетку на вуліцы нам паўсюль сустракаецца. Малайцы. Вось толькі зноў у нас. Нічыя. І што гэта значыць? Што? Што перамагло сяброўства. Ой, і то праўда. А можа так і лепш. Вядома, лепш. І не сумнявайцеся, тым больш, што ўзнагарода для такіх разумных пераможцаў цікавы мультфільм. Тады хутчэй глядзім. Дякуй вам, феечка, і за цікавы вечар. І за цікавы мультфільм. Няма за што. Ну а зараз, мае даражэнькія, надышоў час рыхтавацца да сну. Памятаем. Чысцім зубкі. Мыем тварыкі і лапкі. І адпраўляемся ў ложачкі. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай вам ночы, сябры. І чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, разом с нами засынай.